Hearing now the press con of Governor Pambari Cuatro. The first question, the most controversial as of today, the death of a pregnant woman, young baby, sa Calcar Provincial Hospital. Pwede niyo ma-explain sa mga sakop sa media kung sila nahitabo na by tulubagon ang atong mga doctors, ang hospital, kung sa actions nga himukon sa Capitol, ano na sa First of all, my condolences to the family, my deepest condolence to the family, no? Sa katong mother and child na namatay. Really, ni-reach out to me sa family yesterday. Nagpadala na flowers, nagpadala na by financial aid, no? Nagpadala na unya ang HO is investigating what exactly happened. So, it's really heartbreaking what happened to the mother. As I've said sa akong post kanina mga, we're really taking this seriously. And something like this should not happen. But this has been happening in the past. Hindi sa usa ka reason good na akong gilansaran. Kaya nakita na ko ni sa hitabo sa probinsya. Nga barato kayong kinabuhi. You know? This is not an isolated case. It happens so many times from Camotes, from Bantayan. Wala lang yun na. Wala lang siya na social media. Kanibla doon siya yung muto. But as I've already mentioned, we have already released funds to the district hospitals, provincial hospitals, para they can already purchase medicines and equipments para sa ilahang pag-operate sa hospital. What really happened? Based sa initial investigation sa Capitol, what really happened? Ang gay area na anong need man nga i-refer sa CPH Calcar ang inahan, knowing daw nga ang bata patay na sa ilang nandun sa Talisay Hospital. So, kung saan naitabuan na nga period na nung abot sa point na namatay ang bata sa ilaw and eventually the mother. Ari, what was ito ang initial investigation daw? Actually, ang nahitabuan, nagikan siya sa Argao, no? Kaning Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao. Ang mama is gravida 3 para 1011, meaning isa ra iyang buhi, ikatulo niya ang magdos. So, ang kaning mama is already ni buto na ang iyahang bag of water. So, natay gitawag og premature rupture of membrane, unya live polyp. So, wa man tay obstetrician din ha. So, ang midwife, dili siya magpanak kay naay siya cervical polyp. So, butong gi-refer sa CPH Calcar. Ang ganitong pag-refer nila sa CPH Calcar, na ato'y OB, na siya espesyalista. Nabot na siya gabi sa 7:30 p.m. Pag-abot jud ana niya giatiman, no? So, pag-assess sa OB, pagkatong panahonan, dili siya indicated for a cesarean section. Muna siya ang as claimed sa OB. Dili siya indicated for cesarean. Unfortunately, ang OB ni out na siya pagka 3 cm pa na ang iyahang cervical dilatation. So, hinay ang iyahang dilatation na abot siya og 3 cm gyapon pagka mga alas 8 pag-out sa OB. So, ang uli niya, dili man obstetrician, general practitioner man. So, pag-assess sa GP pagka 9 a.m., kaya ni-out naman ang OB pag 8, pag-assess sa GP pag 9 a.m. na kita niya nga ang bata in distress. O kana bang naglisod sa ilalom. So, ni-decide siya, iyan na lang i-refer. For cesarean section to siya. So, iyan i-refer sa Cebu South Medical Center. Na dawat siya sa Cebu South, na-out siya ato mga 10:30, so naabot mga 11. Ang upon transport, okay ra gyud ang vital signs sa mama. Ang bata lang ang in distress. So, pag-abot dito na kita naman dayon sa doctor sa Cebu South, distansya man pud no. So, namatay na ang bata. So, intrauterine fetal death ang ilahan na kuha na ato. But ang mama, as claimed by the katong sa pag-transport nila sa CPH, from CPH Calcar to sa Cebu South, maayo ra gyud ang vital signs sa mama. Okay ra ang mama.
So ang bata namatay Namatay ang bata. during sa pag-travel o pag-abot ng sa hospital? Basta ang giingulan nila IUFD na pag-receive sa taga Cebu South Medical Center. Wala na ang bata. Ang mama mo ay okay pa ang Okay ang mama. So, mo to ningon sila nga for vacuum delivery sa patay lang ipangkwan dito. So, wala na may kahibaw unsay nahitabo sa Talisay. Pagkuan man na, Talisay man na siya ang kanang Cebu South Medical Center. Muna siya ang ni-receive sa patient from CPH Carcar. Dok, kung sino yung suggestion, Dok, sa Carcar ba, do we need yun na 24 ako bigay yun para ka nang dili na to need na i-refer to si mama ba sa po ang Talisay? Ang ideal man gyud ma'am nga naagid tay ubi kay to think nga ang ato ang catchment din sa CPH Carcar dako bitaw kaayo. 24 guna ka municipalities and cities. na provincial No? hospitals. Yeah. So, kana sad ang CPH Carcar naatay gitawag og subukas. So, although na siya additional doctors pero di mangguna ka assure nga ang mga doctors ang naagi na kay from Soto man ni sila, from Vicente Soto ni nga ato ang HRH na siya. So, di ta ka ma-assured nga makompleto gid sila. Na ay times katong time wala po sila OB. Wala sila OB atong time nga duty. Doc Arsen, That's why nga need i-refer Yes, because there's no OB yes, sa ma'am. Nya need man siya cesarean section, ma'am, to save unta the baby. But to clarify, CPH Carcar, if there's an OB, can operate Yes, CS. ma'am. It's Yes, just that walay doctor at the time. Yes, ma'am, that's right. kulang medical doctors. Dok, just to clarify ba, kasi siya orasan na refer nila sa Argao? Na Apollo? From Argao, Sa Argao? admitted siya sa Argao at mga 2 something sa 21. Unya, Buntag. no, hapon. 2 Hapon p.m. na siya. sa kanila. Mga past 2. Oo. Pero na abot siya sa CPH Carcar kay namaguna sila kanang sa ilang local health board ba nga. Limited na maguna atong ambulance, no? So nagsabot sila sa ilang area, sa ilang local health board nga. Ang first call sa ambulance is the LGU. Kung dili available si LGU, muna si barangay. Kung dili available si barangay, si hospital. So, muto nga, pag decide nga i-refer, na accepted na siya mga almost mga 3 siguro to siya, na nangita to sila og kanang transportation. So, muna siya. Na naabot siya sometime 7:30 mo rin, 7 sa CPH Carcar. No, kung sa'yo mong komentaryo, Dok, na dito sa Argao kay ang ambulansya niya na sila na dapat buka daw ka patient before na murag paadtuon sa Carcar. Dili na tinuod. Doc, just to clarify, Yes. wala nakasakay sa ambulansya ang pasyente. Nakasakay og kuan ma'am, pero sa murag I understand sa RHU nga ambulance. Oo, RHU ambulance. Naato siya. Nakasakay siya ng ambulance. Doc, sorry for my ignorance about medical terms and conditions, no? Naibawan ba nga nung distress ang bata sa ilawom na by kompleto ba ang prenatal sa sanahan? Yes. Yes. So, anong distress ang bata sa ilawom? As claimed, ma'am, mura og wala ko nagdeklarong prenatal check ang mama. Oo. Kaning amo through incident reports naman niya. So, ay, clarification, Dok, no, ang katong pag-induce ang obigay ni Mantoy ni Resita Ana, naabot sila sa Carcar Provincial Hospital. Again, ma'am. Nihatag o ka ng resita ang OB na pag-induce sa bata. Sakto ba yun? Dili na i-induce, ma'am. Actually, ma'am, at that time, again, why indication for cesarean? So they were waiting mag-normal delivery siya. Kay at that time, it was only 3 cm. So, nag-wait ra dito sila nga mo go siya sa iyahang natural process nga mo fully dilated siya. Doc Arsenal, with that happen kaning sa ba na by liability ang mao nga tampalan tungod sa mao nga gidangatan? As I've said, sir, pag-transport sa patient from CPH Carcar to Cebu South,
normal na yun ang vital signs sa patient, sa mother. So, okay ra yun ang mother. Unya, ang reference sa atuang general practitioner, immediate po siya. So, when she found out na nag-fetal distress ang bata, iya din gi-refer. Okay. Indication for CS. No? So, hoping ma-save yun ang bata. Dok, alin ko atong sa 7 p.m. na naamot siya sa Carcar? I-refer siya sa Talisay mga what time na siya naamot sa Talisay? Actually, ma'am, naabot siya sa CPH Carcar at mga 7:30. Gi-manage pa siya because ang katong patient is a PROMK, so gitigan siya antibiotics, i-hook pa siya IV, and then they were monitoring the outcome of the pregnancy, o kato yung pag-deliver. Ang iyang vital signs during that time, ma'am, was really stable good siya. And then, in fact, ang fetal heart tone, ang FHT niya, tawag na itong FHT, no? Narami siya sa 130. So, monitor dito siya, ma'am, regularly until even the following day morning. Nga, until na-out na off na ang OB. So, ang ni-receive niya was a GP. So, iyarang i-endorse kay stabilized traumatic ang patient. Mo pa ni mga initial findings. So, kung may findings makitaan ni, we will report to the media. Thank you, Doc. So, Doc, SMNI, ayun. So, nakita nato nga ang problema ko is kakuha ng doktor, specifically ang ubigay ni. So, usaba ni sa imo ang gipanawagan nga mapachikyan nato ang mga doktor dira sa One of our initial actions is to hire doctors. We are really in the process of hiring doctors, specialists. Ma'am, I guess mo siguro makaingon ka nga mo siguro ni ang eye opener tungod sa mga ginangatan sa mag-inaan, right? Yeah, sad to say, no, but at the cost of life of an infant and a mother, no, it's very heartbreaking what's happening. But yeah, this will make us work harder. Nothing like this will ever happen again. Now, sorry ha, kay meron imo kong ginterrupt kay madungin ako gibot. Kahapon pa ko when I was really not in a good mood since yesterday when I found out about this. No way kayo. Doc, would you know also, Doc, Arsenal, sa Carcar Hospital, pila ka ba kubigay ni? Kung silang duty hours, establish lang na. Amo pa ni pagka studyuhan, okay, patay ko pati mga details na no regarding that. Present, oo. Present, okay. Ang average din sa mga provincials, ma'am, are 4 good na each provincial. Pero like ibang provincial hospitals nga, ubos ana. So, mga 2 or 3. Kulang din. Yeah, that is considering in good health pirmi ang mga doktor. Kaya na may usay, mag-leave sila, kaya nangasakit, na emergency leave. The first thing that we did now is to hire good specialists. Nakita din na mo ang kakulangan sa atong mga specialista. Sa hiring Pwede go, ma-happen overnight. yeah. Sa hiring go, natay timeline. Ha? Sa hiring nato, natay timeline karon. Natay ko ano mga applicants, Yes, no? ating mga applicants. Yeah, but you know, there is some process that has to be followed. Yes. Yeah, but we're really doing our best, no, to hasten this process. Doc, Yeah. ako lang balikan, Doc. Just to clarify, on your end sa Provincial Health Office, walay bago ng ato ang mga hospitals na naagian sa mga pasyente with the incident. Muna nga, we're doing our investigation pa karon. Muna nga, I don't think si Doc can answer that, no? Okay? Ang iyang isulti na to, ato ang initial findings. So, doctor is also doing more investigating. So, sorry, nasa dami. Would you know, kung sa cause na sa pagkamatay sa hinahanap sa Talisay Hospital? Ma'am, what man good me ka ng access to Talisay? Dili na ako. DOH Hospital na, Yes, no? that's the DOH. Puto bragi ni sa CPH na. Docs ka na, simba ko lang ba if ever galing na lapses from the hospital? So, sa mga repercussions or sa mga nangilahang mga repercussions nila mga bago if ever mga Depende sa na, ma'am, sa severity. Pero, as I've said, ma'am,
mga doctors na mo, wala man nagtuwang because they have attended the patient. At our end sa provincial hospital. Okay, thank you. Thank you. About sa Mr. Lugo, unsay mga update na tuan na nabay unsa na asa na ta sa pag-negotiate with Mr. Lugo? Thank you for asking. No, they offered to spend 1 million to have to fix the toilet. But ang negotiate nila is that free use of the toilets for 3 months while we are fixing our toilets dito sa South Bus Terminal. But mo na update na nag-negotiate me of 3 months na sad, no? Dili pa bayaran ang mga toilets for 3 months. Wala na to dawata ang 1 million, pero ihangyo ta nila nga 3 months libreng gamit sa ilang mga toilets. Sir, di-agree sila, anak ko? Ang atong update agree na sila sa kanang 3 months na kuan. Generators kanina. Yes. Because I was in MCIA kanina, so they were the ones 4 p.m. 4 p.m. this afternoon. This afternoon, confirmed sila 4 p.m. Okay, thank you. Yes. So it's in document. Starting 4 p.m. this afternoon, wala na ibayad atong kasilya sa South and sa North. Thank you. Nasa document, signed document. Not is 4 p.m. karon. Yes. Nana mo, are you preparing the documents already? Yeah. I'm sending a letter. He's the one in charge to manage, supervise the South Bus. We're supervising the South Bus, including the toilets. Kasi ang in charge nito. Tanaw with all the process, in order ang atong proseso dito sa South Bus. Yeah, she started already, right? Yeah. See? Yeah. Amid. Okay. Yes, sir. Okay, for me. Balik sa katong Mr. Luke, appeal I understand nga, appeal sa inyong proposal sa katong share, 5% ang first nila nga nasabutan with the previous. Thank you for asking. Kay mo sa na 50%. i-negotiate nga lease agreement na lang. Instead of katong 5%. Lease agreement. Okay, sir. Wala pa finality. 4 p.m. Ano yung paggamit na sa toilet. So amo pa na i-submit nila ang ato ang negotiations. Go last, yung lately lang natapos na input meeting, ano yung nasabi mo doon sa success na ito? Yeah, it was a very successful event ang ato ang East Asia Tourism Forum. Usa sa mga nasabutan dito, namo gid mga organization kaning PATA, resilience and sustainability goals sa mga tourism association sa Southeast Asia, is that good ka lang itawag nila o community-based tourism. Muna ilahang one of the items na ilahang istoryahan, hindi kasabutan ang kanang community-based tourism. And one example to that is the Buho River. Muna nga dito na mo sila gidala. Because tourism and sustainability should go hand in hand. And that's one example also of community-based tourism, ang kanang Buho River. Tanong mo, unsay effect kaning inyong collaboration with the ETOF members sa kanang situation karon sa tourism sector sa province? I understand the provincial administrator is to run service an 18% drop on South Koreans arrivals. So, what do you think ang effect sa ETOF sa tuang strengthen pa ang pagpalapad, pag-expand, and pag-promote pa tayo sa tourism industry sa province? It will strengthen the connectivity between Cebu and the partner countries of ETOF. So, misulti sa ato ang provincial administrator, is based on data, and it was also echoed earlier by the Mactan Cebu International Airport na naangli drop sa tuang tourism industry dito sa Cebu karon. So, ETOF is one avenue na ato mas strengthen ang atong relationship sa mga East Asian countries.
Nagtatay appeal sa ilang nga, ari lang sa mo sa Sibuyaw, sa mo sa Vietnam. I wish it's that simple, no? But ang ato ang i-negotiate karon na ay direct flights from their country to ours, no? Para to bring in more tourists. So gikan man ka sa Mactan Airport kanina buntag. So nagsumbong sila nimo na katong 13 flights sa Korean flights, ang unom to ang nakaros Panglao. Wala man sa nagsumbong ba. It was part of the conversation during the board meeting. Not good. So we have to find ways not to bring in tourism here. And one of the things that we were talking about is the halal tourism. We need to bring also a tourist from the Middle East. Nga ato ang big challenge diha is the food, halal food. So we are encouraging halal tourism. Okay. Well, balik sa Sige. Mr. Luke, Mr. Luke. 3 months na free, ano nga 3 months, mo sa na ang atong pag-repair sa public toilets. Yeah, it would give us time. So, kompleto na ay, ato i-make sure ko na 3 months na complete na itong public toilets. Pila ka po for public toilets? Pila ka? We have already given instructions now for general services to work on that in the toilets. But one in the south and one in the north. No, am I correct? But for the public toilet, wala pa may proposal ang general services, but we already instructed them to look into the pricing of the toilets. Gob, ato ang North Bus is dili man ato ang luna, but ni allow ba ang SM nga mabutang ta dito? Yeah, I think we were extending the contract of SM and the province now for another 3 years. Thank you. About the ito, this Yes, seniority. any questions? Yes, CBRT. How do you find the new design of the bus terminal nga ibutang diha sa magbutang gid ang bus terminal diha do sa tubangan sa Capitol at ang design na niya? First of all, it was a momentous event yesterday. What happened? It was the presence of the Vice Mayor of Cebu, the Mayor of Cebu, me, and also the Secretary of Tourism and the Undersecretary. It was a momentous event the province hosted, and I'm so glad. And so with other stakeholders, we were able to come up with a solution for the BRT. But going back to your question, the DOTR came up with a new station design for the BRT, and it's called a Neo-Classical. It's similar to the design of the Capitol. So it would blend in. Ang design sa station would blend into the design of the Capitol. So ang kanilang Fuente area mo ay nila o Neo-Classical design. But when you look at the Capitol from afar, blend in the good. Secretary Vince was suggesting na i-lower gamay ang station para di matabunan ang Capitolio. And then they're going to start na in a month ang ilang phase 2 ang testing nila. It's going to start from the South Bus Terminal, I think going to Fuente. And wala una diri sa Capitol area while we're working on the station. Final, and we have to work with the BB also, the district branch. Now we have to talk to them because there was a resolution before recommending for the stoppage of the BRT in front of the Capitol. So you're going to ask, they're going to lift that? Yes. Well, we have to bring it to them and then tell them na mauni ang recommendation sa DOTR and show them the optics. So presented na karunggo? No, at least basan by Monday, makuha na na? Siguro mga August 4 na because ang mga boards will be in Manila for the SONA next week. Yes. So they will not have time to work on this. So maybe by August 4 na natin pwede Would you be attending the SONA? Or be invited? I want to. Yeah, we are invited. Ang mga governors invited man pa. Pero daghan pa kayo may trabaho. Because as you know, wala may transition. So every day here, it's really hard working day. Working day, 12 hours to 16 hours. So I wish I can go. Yeah.
Mabalik ako sa kanisa neoclassical na design sa bus station. At least masiguro ba na ito nga masunod siya or masunod siya sa mga heritage laws, isn't it? Yes, we'll make sure. We'll make sure na it was very smart for the OTR to suggest the design. Yeah, we will make sure that it would look presentable, na it will blend into the Capitol design. Okay? Okay. Thank you. Salamat.